baseBhabhiloni into engachazeki iBhayibheli linamakhasi kaPauloni uyongifunda mawuvungula ngencema ukwazi ukuthoba izinqa zenyoka ngekhefa ubukela uSathane eqhuba amadimoni ngeva ngiyakuzonda ukufa hayi kodwa kumnandi ukudla kwasemncwabeni ngiyawuthanda umculo inkinga ngiyabanyanya abaculi ngibakhonzile abafundisa ngilifuni isonto ukuthi abazalwane ngingabafaka umkhonto ngoba bayibona intokomo nenjabulo kwababa makukhala abahle beyikhohlisa bethi benza kahle inhliziyo zabo zibegcwele amalahle mabefika esihogweni ubaba ngeke balahle kuye ngiparadise iparadise nginice isobho nerice isimatsatsa namazazo kopethandaza kuyamangaza sebembaza ngekopethandaza isephula umthetho ngithumba ikhansela ngosuku lokhetho konde police station nentombi yami yobopha uphondo qede ngiyibhansi isinqa ngengalo yomthetho ngempela ukufa kuNkulunkulu ehogweni eziyisikhombisa yomzimba mawulala kobandayo kuyobe kuyisiqalo emzimbeni ongenagazi owangcwatshwa eceleni kwesiphethu namanje sikhuluma uphethu kuyimpethu nesikhindi esibhoboke emdidi emkhathini ngiphethe uMandela siqonde ephathini singazi nokuthi iphuzo malini yazini amakholwa afunga mina isiphambano phela uJesu wabethelwa kimi uJoshua emnyama ngamxhasa ngocream wabonga ngamakepkepe ashem ezulwini ayikhephi ngikhumbule emkhathini la ngibhemela khona ngeBhayibheli ngibukela amadimoni elwa ngaphandle kokukhuzwa phela lazi yakhipha sonke siqimbile ukushisa siyabuzwa